everyone, welcome back to my channel. Channel ko welcome nei chu milo subscribe lo milo subscribe nge ula chuan ka video milo like sakula chua ain lo without skipping milo an sak nge tu ni o chuan boin englo mal online tang khan malvina give lunchbox bag tour le lunchbox ka order Amazon ting ni lawa englo in ka siang Instagram IT pakat ka mua chu ta chuan hey kids hey kids tiffin bag lunch veil te chuan an lunch box bag te veil hedang te hian ruwa china khata kan thami an ID chang khan ka order chuan hey malvina exam zau to ka vlog ka masaka kan lo mutonga an ma matira phak en lo Thursday khan an zawa chuang chuan lekha ka tirtir baglawa no Thursday khan exam zawa Friday Saturday Sunday chu lekha izir don lo ne ka tia only enjoy charcha ka tia no tak tuna englo kan pasar na kan kal dona englo exam do to thing we hel tuna ro sur me kliya ro sur na sab tu fly dar rukne dar nga changkana surin ka sharo ka asuna sab tu ro sur no kan kala ni ki tiro tiro association tini thing with zel kalkuma training system ni thalo lu ka chuan kalko hi ajam zel twin hey kakor yar tu kala to englo chuna khan hey malvina tiffin lunch bag le a lunch box tu ka order online thing ya chuna khan deliver pa lo kala masi na khan kala om lo wa chuan a phone number ka kala he man tu na an office a changin ka wala mai hey kan boxing video ka lo sam nga nang ni lo en do na nya a quality thange chalo te ka kala review bak nai lo en nge do na nya यार 250 ले लो यार अरे यार 300 बहुत ज्यादा भैया बता रहे हो यार अब बता इतना डिस्टेंस भी नहीं था ना B10 से जहाँ कुरियर लेने गई मैं नहीं भैया 250 रुपए काटो नहीं ना 250 रुपए काटो चेंज नहीं है भैया मैं तो ताज़ा ATM से निकाल के लेके आई हूँ या तो आप मुझे पेटीएम कर दो बाकी है हम खुद लेते हैं देते नहीं है अरे यार भैया क्या आपको पता है ना मैं ATM से आई हूँ कहाँ से बताओ पेटीएम करोगे नंबर बताओ 999 मैं भी तो नहीं करती ना किसी और के मैं करवा रही हूँ आप 300 रुपये बहुत ज्यादा बता रहे थे भैया आप नहीं मैम गलत पैसे नहीं बता रहा हम कभी किसी ज्यादा पैसे नहीं देते यार भैया आप क्या कर रहे हो यार सच कह रहा हूँ मैं आपको वापस कर रही नहीं ऐसे नहीं होता टाइम भी तो देख लो मैंने आपके साथ कुछ बोला नहीं इसलिए मैंने चलो पहले अब एक बार बताओ मैं जहाँ से मैंने कोरियर लिया और B10 तक के डिस्टेंस कितना आप ये बताओ ना मुझे डिस्टेंस की बात नहीं हो रहा मैम टाइम की वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा क्या टाइम की वैल्यू मैं तो आपको पे ही कर रही हूँ ना देखिए मैंने आपको 200 कर दिया है अब यार भैया ऐसे करोगे तो गलत नहीं किया मैंने सच कह रहा हूँ कोई भी होता ज़्यादा लेता लेकिन मैंने आपसे उतना ही लिया 300 रुपये बहुत ज्यादा लिए भैया आपने वो आपको भी पता है आप बोलो या ना बोलो वो आपको भी पता है ऐसे नहीं करना चाहिए बेल बजाओ Hi everyone, welcome back to my channel. Ga channel la lo tu zong cheu ka chipei cheu. Chon min lo la like lo khan min lo like kula, min lo subscribe nge ang cheu chon ka video without skipping min lo en sakula. Chon ka vlog ma sain lo mutonga Malvin ta turkha lunchbox le at lunchbox bag turkha ka order online ching Amazon ateng ka order lawa eng lo Instagram ching ID pakhat ka muwa khami ID enge kha o man hinka ka thengil le to
vivan nge vihan anin ka shia Facebook a khan link kha ka muwa a video vel kha ka ba ena a quality kha chha ka tia review po kha chha ka ti tuka chuan ke man ka order wa Melvina tiffin le a tiffin bag tur kha englo a tiffin bag order na chanchu acha englo Melvina lunchbox ka packing kan hei dinglam changin hetian ding chungi tiffin kha hetian ka thun sak china ma se claim na lo lek china nyang chu bag kha englo ya mani akhan a yakut ka pachin a quality tu cha hey design hi mei cheta po pink color po oma chami pata tur chu hey ke am ke ma chan football theme hi ka order a ani lo chan Mickey Mouse englo Marvel te hey no pang cartoon te alem te chi chan oma in du chuan in lo order ve thei hey hi englo cash on delivery in pon ati thaya ke chuan englo ka payment masalawa kavalak zo acha ka payment na cash COD ka ti ke chuan cash on delivery ka tia chuan ka order le chu Melvina tiffin turan ya hemi tiffin hi amma tiffin tuna nei lai ang nen ai nang cha ma se tuna nei kha englo tuna keng chin chu englo a leak china compartment pakhada drink compartment pakhada hetan in polvik zela chu wangchon hei ya review kha ke ana englo hei hi compartment pakhada chon englo compartment danga hetan in mix a leak lawa hetian ain ti pol lawa ka di chu in pol lawa oi ha hey hinia alian chakhup me ma se mi bag ka le han leng long tin na lian ka ta hey hetian pon hey ti chan theya chuan hey hina chin Melvina tuna tiffin nei lai so hey hemi rabari hey hetian in wahi a omlo chu wan chuan leak chin ka sia heta chuan an mani hey min lo tiffin min lo englo pe ka hian englo hey hemi rubber hian da chu wang chuan a leak lawa a demon ka lo anti rang che tui ka lenga ka lo anti don chunia chuan hey hemi compartment hey tan tui ka lenga hey hetan ka le camera chen ka lo anti rang che wo hey tui ka le ya chuan ka china nga kan taste donania hey abomia lo helai han hemi hey helai compartment a han a leak me lo hey a chak lo reng hey a leak me lo a chalu tu ka hey tuna chuan Melvina heta hand rice nge dal ka danga chuan heta hand rice ka thunbo dal le rice tian in mix thailo acha to lu tuk hey in du chen lo hemi tiffin hi chu in du chen lo order ve don ania in fate tan tur acha lu tuk quality wise one acha a price kha chu ka shelo nang nin lo an website ang an idea in zu visiting in lo en ve don nia a price kha chu ka sheto lo wa ing zang yan ti kha